Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School Abuthak Lokachari Asomar Asar Piasar Buratumpian Kachuning ni Padupon. Asamala schemes along lands compensation kelong dun dilang atum pini dong kamukam circle office athingno airset prungset kachisonga sai keding pon. Kardom pini aningang sama beta long pen nili beta thanbang phi sami promilati mungpi non beta ang tan pen archiponitha. Ni jangkar bialang wathalang so ahithia dung hedalong kidobom. Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School Abuthak Lokachari Asomar Asar Piasar Buratumpian Kachuning ni pon padu. Ni jangkar bialang wathalang so ahithia dung hedalong kedobom Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School habai intia rongalong kibidam chia puthak Lokachari Asomar lapen asar piasar buratumpian kachuning ripon padu bangso Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya habai intia rongalong jongsi bidam kok mate bidam lo pulo tangte kosono kedodam thepo athe hadaki ingnam habirang bongan chotakalisi nilitum ke suarlo sotum detsi donangji lasi nilitum ke hadaki dodam thekte pusi lamthe chepaklang pon lapen hadak jongsi bidam no pulo tangte kasiksa ke thedung binongji athe hadake hospital mesenawe lapen tower sitame ke mesenawe jongsi komane ajor phelo ason soder lo pulote men hospital along an kosonsi chepon thekpo athe tower ta mesenawe lapen Becing bewoga hut ason ki kosonsi hadak an nili somara phaneli tumta kachilang dam thepoputa lamthe chepaklang pon Nilitum bangso Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Jingthonga Hawaralong bidam nangni puke putunde lapen bangso Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya nahok lebi ikta chok sitame adimaklong mesenangji lapen adungarai hospital lapen tower me lang mesenangji puta lamthe chepaklang pon lapen bangso Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya wothalangso serdihuna klamalongle bi ikta chokji pusi Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya along kachalidun asomar lapen apia puatumpen chuning ripon padu dongka mukampen humsonbe report Karbi Daily News haladagle pon deluplote nitum kusala ke dami gari laita sung opo pare halada anote inglong o inglong anle pon delote nitum ta halada ke sala sung upo hospital laita awe par hello wing la penitum ke alusu det halada ani inglong kisung le podet pusita ke hadak pon long de ni tum ke kedam ke bangta siksa duk la pen halada ke dota nitum ke soarlo det Nasi tume halada ane dunun edet so ponde pulote ni ponlote me ki misen lo he abar sai do posita ki dami hoita siksa ki gari motor ta awe lapen hospital ta awe langsta me sung pit take nasi bidam pusita me nangan siksa ki do lada laso school dak di belo pujen thong pon ko amala sinile tumangke dang middle point along di belo pulote nili tum garjana hinten ana mangke dak le biason tep si choni ridon do lan chalo nili class 8 la son side do mane non school le ki bi miji puta kalilo ki bi tang school si katere ji pulote sumarta katere ga porta kalilo ko thedet po sumarta nili tum ta che ponta thedet po inka lo pre school ponita inke class 9 registration thailo inke thedet po jamat aso school bangke ladak le bi bepsa serduna klam le nang bi pinot pujar lo CMEM tumta di tang ho borpu hello pick pack side amat inke hadake kidoke damta siksak pik adim pine medical putave pharmacy putave manike gari chiriap mobe mosodadon edat puta nili tumnon boithalang sobi kok puta aso dat puta nang chihilat nang kong kelason dhara cholong tong ek the pulu ting hadare dak menta hello pick lo amasi hapane nabi pipe dada sonte pujar lo nili tumbang ta kitni athema la daga bang middle pon hamren penang dun student do jinthong penang dun student do pu borko sangsuki chaibuk sangsuki anta dagdo lasi ladaga son ke isiawar sami piglo dhorok ladak bibek nangi po phanle kali dakle bibeda tame hala allotment ke long hala chipilo ma poji serdhuna klamalong hala daga son ta middle pon kidam ke wang puno angbong chitim lo non hala dak bidam pulote hamren penasol same passenger bus nang dun pola dak penaro gari chiriap nang lang lapen ladak uto tempo tum nang dun jitum ta sungpi barikha chala pulote hala dak atwar kanglit kang thel do la sutai sia kisung lo
Komane student si so that brute emergency phunang le pon nili tum kidam yila ta ki sung dolo. Daga son ke tebo hello pupu ke angbong sitim lo daga bang ke pene problem samin tum dak bang ke bang putin a guardian present anang le daprangi. Hada ke okol student pen guardian tum dale ki sung gali. Teacher staff tum ta ki sung duji. Teacher tum ta mane ya teacher jong se orang no der ba student orang no der ta hadak medical ke dogali pharmacy ke doli. La supenda isa ki sung lo. West Karbi Anglong aro Assam Mala Scheme Salong Lands Compensation kelong dunelang atum pini dongka mukam circle office athengno along airset prungset kachisonga sai keding pon West Karbi Anglong aro Assam Mala Scheme pen ki pipon compensation kelong dunwang welang atum pen pini dongka mukam revenue circle office athengno along mithang along le pata kidowek weg atum pen compensation nang pibek tang jipura pina anamo lok chitong ponsi kachisong pon Bangso kachisonga sai kedeng ponalong stop nepotism help the poor puathepi and ponpen Assam Mala Scheme pen kewana to waralong longle kidun weg vega tumpen lands compensation chelong weg tang jipura ingtang kring pen dongka revenue circle asahem athengno along sit in demonstration kachisonga sai deng pono Lapen arni ki onga phipen tami pinaan social media long sitami Assam Mala Scheme pen ki pipon lands compensation alam ki pinaan klanglo Bon sitame kachisong piduna bang maduta klanglela. Lapu Krishna timung pen kaning pona tengki SK modolatum kidam tangar ni sitame puthot lands compensation kelong lelang atum along kahomrida masai deng ponlo. Bon sitame RD abang pipon pedera sonsi thek ponlong. Lapen ladak hampang asong sitame do bon tame social media long si chisong pichot ahok pet ke klempia bang avedet. Lapen nili thang takali hotel dochot amonitsi nonapor arjab dunang koklo athema kidukelak araratum along lisi josimet ke ong lasi lands compensation chelong rinti nang jipusi nilika chirab dun jot pusi kaning jipon lapen compensation kachelong wangwelang araratum pensitame pinia kachisong ponalong kachithan pona tengki Assam Mala Scheme along longli dunbeklo sitame compensation abangke chilong lela Lapen kachilong du natum pusitame kelong nang chia tingpen long lela. Jongsi compensation nang bipe pulutang te long lita ot long lipusi ningki pungpen perang kia thengno along rwara tumpen ningje pon riddi. Lasi lands pata holder tumpen Assam Mala Scheme pen kipipon compensation atang kachilong wek nang chipura pinia kachisong pon along rwara sai claim bangphu Krishna timung pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohanga Phan Panong si isi kachoning lipen pin pralotame Dongka Revenue Circle Office achokomara tumaphan pajir ponthulo Lands Compensation kelong lelang atum pinia kachisong pen ko ansi Karbi Anglong Autonomous Council pen RDP pon jima lake moaporsi chichinipo Dongka mukam pen Humsonbe reports Karbi Daily News Ate manili tum along le ke do kok pensi nili tum han aber ke long le ke or ke long le pus nili tum hanangi pu angeni tum ke or long le pan nili tum main road dang se main road ali kroi put la ke son se ali lo son aber se nili tum along le lo han nili phane ke or long le bha ke cheng nili tum e chor judun lo ke or long le pu la ke nangi pu bang ke secretary sinangi pu lo secretary bang na pu lo ke or long le mun hai bang jok ta searching su le lampu thak lo ya kasam kamala dak hamben ke bang linska bang patuar long ditum aprang thegune delo nangthan bang ta ave pota bana ditum potata somoy thegune delo seta pota aber malong le poko lamat long le bon pial he setan non paisa long an bang sop ta ber tum talong ingri tuma main road pencil la pwd me sit ichak da bilo long le hem pencil pote ka son silong le det polke nang obubi la silong vek nei la bangke bonai lon ke la punite bangta hasu ta men chok chi de ama jok de lon ke bang thom jok dun lo long le hasu de hem ta nang pun lo jat lo he dukan nai hui ta pun pon lo an parai e puisa long dai kom hek chiring koi su se bo lan pen bang puta ta la tum sine pimati inut long ni pai long bang chiri si ni te long bang chiri ni chiri thom la son sing pila he an ke he mai hui tang pun et he madung an si e kene nai li lumati an ke puisa son dulir chitok hot e mons lang long le de an ke aphi bang e im signature kuri dun dai kom hek lumati kom hek dak bang complain lo bisa long tu ke bang pen revenue ka pa bon mo paisa ko ano sing cari mati ridak ipi mo ko ano paisa mo na pakna
la suhut ten ni bong amen pinak Ang rumpet pen he. amat pare api bange kom hek lo nang komplain lo nang komplain Fulo na so bana kamay klempi. la suhut ke rong long e alidar chikrong e nipum sarsing so Alang seklem la. sarsing Ka do la seklem. sarsing be an ke tilis rong hang la hai tum si committee adare Pero tang ka do ngod puthak po nang ito. tang kalong le data ni tumye dun piglon pare ha suhut ni tum de man tum hani nang ber check tian kun sarsing so ba Tang tin non na so poisa long sa tum long de patena so long le busy ma pipe. ni tumye piek thelo ni ke hanse mondorang no tan je dak lo Han se mando kuma. han sk Amen amen. printing hanse Ade non ke claim ponji phana tum bachini kon. pachini lo complain nam lon pare ni kun sarsing song chi ok lo ti hala si chok lo ninje rang ne lo pu anke nilipulo dak dong kapne sa pune verify kru ponang pu lata ke dam thu hat dak dong lang no pen sumupong par pen to se mulo bong par pen alang tumbulo dak la dong lang no pen hat dak sumupong tang lo telak sodak min tulo pomunang thano pulo teni tuen pini kono pini tin tare lo lang re cha lang arni ang thing hem simyang yin ta di fom ne lo pote hem dam sima bang wen che krong ji dak lo fis bang dan pini filo te musang punang thang atumi diga do alang free dak sido office long semi dang nang dam de pote pinan kong na alang poisa ik den na rata poisa me kechuke adin ave kelong poisa ke adin web sadak se di kidu kelak vi chong sip ke lage kimyong thegli ar nam elang ding ochu bang ke mane abiar ke olong le plote long le puista ke olong le sita along le ke nili tum bang ke lukson bin po amase la ke ora long le long plote inte athak long pena ki buk plote ha dak ke long le che takluk le luma or eluma pujal abiar plote he lovek po la se athak abiar ta isiber homa nei ma pujal ni li bang kama thadam ki nang li tuma hin ben ko son ni ma thaji he lalu amat chu first phase hoda ni li bang ke document stock che polo he amase no na pi second phase do lang pulo amat document ni chu pachok lo kore pdf chukuri lo jalo la puta choklo puseni li ang kola so teng kan kem fulo amat apali si bang ai motel la tume thana tholo punu sarsing so nil tume punu ron na he la bang nang fulo nang kosom rong long akang pura doko ke lam ethe aljuna impossible kosom si intela lam ethe aljuna lang pota dolo midi pota dolo la penke angko bolmbra long penta sumupong ta isi bolmbra dolo inut bolmbra la penta enusi doreblo inte bang ana phansi inte potata dolo angke koson se angko kangbra long penta angko lam ethe aljune impu koson se nakipuma puyalo